سلاف ورز بینر هجا دمکه دا که هزین سوریا دموکرات و حکومت دمکی یا سوریه رکفتنه کرا گهاندن و بود سه رو جنوان جی رکفتنه بجیتینن هنک مترسی و ارگومنت لهرمی هیا که رنگ اف رکفتن نچه سری یانجی مترسی هنک پفچونن دن در کفن پیش اگر آلینه هبن بخوازن وی رکفتنه تک ببن و هر وحل آلی که دجی انجمن اجتماعی یا کردی یا سوریه انا کسی به شاندکه لدیمشقیه جبو آخافتن لگل حکومت دمکیه سوریه هر حال جبو شیروکرنا و مجارین ها دکتر کاوا عزیزی شیروکار سیاسی و پروفیسور زانینگه ج هوليرا پایتخت هرم کردستان عراق به مرایه دکتر سپاس جبو بشتربونا تا یعنی تو ام ببیجن وکو چاودیری کی سیاسی کروشه جنیزیک و شوپینی وان کفتنا کد ناوینا هزین سوریه دموکرات و حکومت دمکیه سوریه دا چاود خونید وان رو جیرو دا سلاف ورز براستی دقاق آشتی چترج سالک شف افر کفتن اگر نبدلی مده به نوگو مرو بخوازه بس ما شر دبی دریخ بلان و مکاریب و ملتی خوب بپاريزن وهناك مافين مينيموم جي بدس بخينن اف باشتر بو باشترين فاريانت اف بو افري كفتن تشيبو باشا تدبيجي حكومات الدمكي يعني حتى كيجان أصتي جديش بر ازوي برسيت كم جبر ترسك لهريمي هيك ورنجا حكومات الدمكية دمشق نجدي بدفان دانستان دنان دا يانجي بيك انينا فيري كفتني دا يانجي حتى آلية حكومات دبيجا رنجا هزن سوريا ديمقراط نجدي بن يعني هون چاوا ويا كيدن برهف آلی که حکومت بحاجت گو چارەسەریان نابخۆ بکە و مشکلات مەزن لە پێشاوێ ئەبوو ڕۆژلاتی فورات بوو ئەو مشکلە چارەسەر کرد حکومت گەلێک مطمئن ئانها گو کاروبارێ ناوخۆ سووریا ئیدی ت مشکلە نەمان ئەوال ئالیەکی دی قەسەدێژی وەک هێزێکی عەسکەری ئیدی ئەمریکا پشتگیری ئەمریکی و هەوپەیمانێنی و دەوڵەتی بوون اواناجي بكرتي وراستي وبروني جوار قوتن يدي مرحلة شر قضية تمام قصدي وقتي خلاص يدي دبيقو هنتك من حالتك مدني وهون حكومة سوري بفدور بجين ريكفتن هردو آليجي مجبوري بابندونا في ريكفتين لبرقو اف ريكفتن نبس دو ارتا قصدي حكومة سوري دي اف دنا في ريكفتن دي امريكا هيا فرنسا هيا دولتين هو بيمان هنا هرما كردستاني هي قال لك جارانتيج بو في ريكفتني هن باشا دكتور تبحث روشك السيفيل دكي ام دزانن ابو دروجن انجمن اجتماعيه كردينا انا كسيكو لدمشقنا ولقال وزير الدرفا اسعد الشيباني ولقال سروكي دمكيه سوريا احمد شرع كومبونا تدبيجي او كومبوني واجي دوي تشارچوي دا يعني تشارچويا نرينا حكومة الدمكية سوريا باويكي سيفيل لدوزا كردين سوريا؟ بله تماما يعني افشونا شاندا انجمنان اجتماعية كردي بو شامي ويا بيجن مكملة شونا قصدي ومسدي بو شامي اجيك عسكري بو اواجي سياسية براستيجي ديار بو بويس بو دي انجمنان اجتماعية كردي جي هر يعني ديتنا سركردين سوري ببين برقو حطاني انها نتخص الاحزاب السياسية ببين فانجمنا الاجتماعية كردي سوري حالتك سياسي قضية كرد السورية ابو يعني زيارتك قال لك جرنبو وحكومتها السوري قال لك جرنجي داوي زيارتها شاندا انجمنا الاجتماعية كردي باشا دكتور لهناك ارجومنتا اوان اوك اود ام بيجن كونفرنس يكريزيا هلوستا كردين سوريا كود د نيسان سالا بوري ده هات دار خستن جوي يعني ام بيجن شاندك هات دس نشان كرن او بناوي كردين سوريا لدمشق باخفه تنابيجي اف برافاجي ويد يكيه لا نخير يعني بعد سبيك وقتي قصد ومسج شون قلت شاندكي كرديها وبشعه وقتي قو انجمنجي شو قلت شاندكي كرديها وبشعه ووقو هات ديار كريجي ايرو
وەک ئەم بێژن خەبەرێک هەبوو لە نێزیک دە ئەوێ کوردێ ئەو شاندا کوردی هەوبەش بۆ لە کۆنفرانسا قامشلۆ هاتبوو دروستکردن لە تەv مخرەجاتێ کۆنفرانسا قامشلۆ ئەوێ نێزیک هەرن شامێ و لەسەر مشکلا کوردی و لەسەر مەسائلێ نەتەوی سووری و نیشتمانی سووری ئەوەی گفتوگۆیەکی دوور و درێژ بکرد. بله دکتۆر یعنی تو سیاست مدارێکی کوتش زووە ڕەوشە ئەم ببێژن هەرێمێ بگشتی و یا تایبەتی ڕۆژاوا دشۆپینی تو دەبێژی کو ئەv رێکەفتن یا کونها دبە ئەv یا ئیدی رێکەفتنە داویەیە ez vê pirsê dikim ji ber ku hinek gumana wan heye ku renge ew rêkeftin neçe serî yanî xwendina te li gor vê rêkeftinê çi ye? Ev rêkeftin bo agirbestê bû. Bo agirbest bisekine û em bêjin qesedê û mesedê demê hikûmeta Sûrî bibe. Îdî ev proses tamamen dest pê bû û inşallah li fitrekî nêzik wê xelas bibe. Yani agirbest hat sekinandin şeweyekî hemîşeyî û hikûmeta Sûriye jî li her du xalên bê murebbeatê emnî li Hesekê û li Qamişlî îdî polîsî xwe anîn bê emnil am gog wezîfa vê emnil amî gog hatin Hesekê û Qamişlî îdî esayişî rêveberiya xweser û emnil am têkelî hev bike û hêzên YPG و YPJ têkelî leşkerî Sûriye bike her ewha îdaratî medenî êz rêveberiya xweser têkelî muessesatî medenî Sûrî bike. باشه دکتۆر van salên borî da em zanin ene kesê wekû nûnerê em bêjin beşekî ji Kurdên Sûriyê wan tim iddia dikir ku wan leşkerên roj hene yanî pêşmergên roj li Herêma Kurdistanê hene. Anha eger ene kese vegerin nav qada siyasiya Sûriyê aya tu pêşbîniya wê kê dikî ku di demên pêş de renge pêşmergên rojî derbasî Rojava bibin? Belê leşkerê roj heye û mewcûd e û leşkerekî takîkirawe û tedrîbkiriye û bi ser hemû hunerê şerê modern û mewcûdin li ser xaka Herêma Kurdistanê destiyan spîye neketine tişeran û beşdarî tişeran li dervê Herêmê Kurdistanê bûne li Herêmê Kurdistan parastine û li dijî Daeş şerkirine û pêncî û du şehîdê wan hene û kengî fursetek munasib were em çavlerêne got nêzik wextekî nêzik de leşkerê roj jî veger welatê xwe û ciyê xwe di nav refê û hêzên niştimanî Sûrî de bigire. باشه دکتۆر pirsa min e dawî yanî di demên berî vê rêkeftinê da Hêzên Sûriya Demokrat tim ew metirsiya derxiste pêş ku heger neseqamgirî li herêmê hebe wê Daeş bermayên Daeş yanî şaneyên razayên Daeşê wê geş bibin. Anha piştî vê rêkeftinê tu dibêjî ew metirsiya ji nav hate birin? لا مترسيا داعش هر موجود وهي يعني هم حكومتها سوري بخوا كتينا هزي هو بيماني بو دجي كرنا داعش يعني وهزين يبقى يبقى كتينا جيش سوري يدي يبقى حكومتها سوري بهفرة لشكري سوري بهفرة شر داعش بله گلک سپاس دکتۆر کەوا عزیزیت ji Herêma Kurdistana Iraqê merabî malata ava. اهلا وسهلا